kwaba edeba Cove TV Ghana Sika review dwumadie ana abusua yade ba beso mo ene enwumre na ene yade ani akire eye airport runabout enche bia anase mre kakra mu ni na ye ba ha ebra no mu guso na ekwan a etutu yakase potholes and wo around airport runabout hasi no mpanyifo ba bedi hu djuma omo wie ye de brew de akwa akodu ene nsem adofo no bi adwenkyire a omo de atodwa ni nyina na Cove TV Ghana enwumre ye de brew misre so be share dwumadie na ma afoforo na afis wa like dia mai wadwenkyire ma ne mbra said that bibia ye no o de be fa live chat and so be voice note na de aba na adofo so hu wadwenkyire fa me kwa me mari so na champion chairman enso ewa ha busa mi gira we so am bibia akwa aba mo bibia adwo ene enwumre champion asanso aba runabout ade eche na ade san yesi ya nti asemfo fraichi ti minim se nsem de bebre wo ha ye ne adofo e ba beche opanyi ade be biem ana ase piem wo eye airport runabout hasi na adofo nyina nso intimi che o madwe. Yes, Kwame, unim say ye de edwumadi a ye di no abre bia no ye hwe ba bia ebetimi ama mpanimfo nso ehu se ebetimi aye bi aka ho de aboa amanoma akoso ohwe ekwan ya eda screen esu ya airport kwan otra airport runabout na obeye mini runabout bi o ha de ko airport Prempeh the first international airport wonoma say na honum sitie na ye bomb mpanimfo abaso wo sa kwan se do masi pavement no green grass bibia ye neat e wo ha say ananka ye pese ni nyina na ufri airport runabout na wo ba na nka edamu pefe say ya kama ya ye road markings asphalt correct na bibia egu na akwa mu empo na ye hwe say anka airport runabout won se ntimi nye overpass na bibi kra wono ma yen ma hono mu nye fe na enye neat na ntimi nsiutu airport fufuru ya yetimi enya ewo asantemamu no na eno ana da bia ye ka ho asem a ye nyina anim se na ano airport runabout ya ye ka ho asem yi portals ahodo a mpanifo begu asphalt ya ye hu ewo ho yi Kwame ne nanu ne nansa ana nsu jemu ewo Accra ne Kumasi a ase ya bope enye easy na mia bebre eyijiriye na Prempeh the first ne runabout enso yiri a na enya asem ketwa Okay. Eno na ye hu ne se no edi 2-3 days ana ye hu se regional minister obomodin ama ye de afidia besi gata nim a ye te na chese omuti gata nim se de be ya eno nti na ma nsuo no eto na etimi eyi fa so ma ebegu runabout ne so na maka enkoka emma no na eno na Cove TV Ghana ya ba be piemu ase na yesi no runabout ye hu ne se ne adui de interchange overpass ayeka na emom ye ma ne standard na embefiti airport no said ye be ya se uduru ha se ya ebe kasa akire because asat na wa me no kasa uduru ha ahwe nkasa ankire hu ne se ye any ordinary airport runabout hu ne se ha no ye any other runabout bia yenim Santas runabout be kwa runabout sa runabout ne bia uduru ha se so sa na kire but ente sa biem aha asane aha adane enti aha se no ede fa airport stretch ne so ha no na ewo se oho de yama mpanifo awe na omotimi ebodwuma ewo honom se de be ya at least oba na be piem wo bia ha se na etimi aye kama ye de bia na ye hwe ne ahoho ebeto so a omo nso benya biaka na pija oman Ghana ene asanteman kasa in particular as a whole Kwame eno
ana na ya ba be pim wo ye airport runabout to ha sei na ye ba Okay. ye no nsuo no ye sa na ye ni ye di kan ba ha e be di nkomo ye ne omo ye adwuma wa omo te ase no be di nkomo kwame ye betie sa nkomodie no na afi no ye betie kakra wa ba ye betie kakra ye wi a na ye gina omo nkomodie no so na ye nso ye de akasa se de be ya mpanifo be hu se ana on be hu the need wo so mo hwe no mo siesie ase na mo hwe na ha se nso eye fe na etimi esuti eye airport no nti na se ne ye kɔ ne saa level na pepepe nti sa akonya wo hɔ a kwame na mentwa nsim na ye nti mra sisi a Apepepe nti abusua yi twa ye ho na ye tie nsɛm a omo live around omo grievance anaso omo experience eno omo namunyo omo ne ba be kire ne yeso yetimi a kire ya adwen nti na mse hye adwumadi no ne ba afofra ma ne mse omo mente mo ka ba bibia wo hwe ye edi efri nti ye bekɔ ne yakɔ akotie di adofo ye nuanom ye busuafo wa around enso edi atudwa ne abasisia so a eto ye emi say o witness ye na o ye dance ni wa ha how a eniama bebra ekofa ba ye me pacho wo betimi abo ye mu ntremu kakra pacho yesre Ghana mfo ota no nso to sana ejiri ba street from ha nyina ba ha nyina etimi ba kura ma ye stop ye adwuma na che say etimi yiri free bridge way so e de ko jo fe ho nyina kan ma okay kan ma o ahwe nwura kura na e wo ho na nso na ejiri ama nwura no kwa ye de ya tenta mi kura to atwene e ba ye ya na ye se sakoto twene ani abiade na ma mi bisa say eye bridge no na nam so man so na eto ye no because me hu ni say bridge na ya bridge kese pa say unhu bridge na America na ufri de chem so ba jo fe ho na sa bridge na e wo ho na ho ana ye tre say e ko so sa flood no etimi pa cho sa bridge no asem na ye ka enti brother Freddy bridge no bridge kese pa emu na asi anase emura na echa ho ahia ne na amantuo ne to a entimi nchenko anase mantamu hafo de mura gugu enti na amantuo na eto a entimi nchenko but don say obo ho a oteche bo ote roku obi so te kwakwa obo tuni bo da gu nsuo ni so de wura de ba ani adante ma go tani si okay nti atorenchem bitimi si ya na se obi kwa mu hwire ne nkwa ana etimi che ka bi for ye etimi si ba nsuo na to sa da no de ensi but ye pese e be si ansa de sere Ghana ban ye pese be si ansa okay esi pa fa nkola ne pe nyina okay de sere Ghana ban si pese be si ansa na ebie ya se eya na afula ne fo ne de nanchie and the true I am de nanchie twem akọ bia ka ba kwa betimi tep akoso problem nti esre Ghana ban se nanchie ne die aka omon park nanchie no wo nanchie bia no tobuo na fa ne tum wo abako ko twetwura no ko twetwura de ayre e di abre no higher road busy road airport road yes I have busy road. Okay. It is an unchained term to make cause accident. And the problem be brave wa ha. It is sere Ghana by so and so. Yeah, the two Ghana by any. Bullet. And anu ya ensuo yi to ye mpacho na uwa ha. Udi mu adanse. E die na si ye. Me so tokura me na mpaja amanfo hye akiri no motwa. Okay. Enso we dey hard ne. Enso to a ebetimi akwa sibla back. Approach one about. Enso tim ko nyina. Okay. If you na wo down ha obi antimi nkramo. Sangata we. Obi aba bia board na ni behwe. No abu na ni aguso. Onye. O de skabita ni besima o tim kakra. Enso no. Dabi wo kura enso nto ha. Okay. So beto ba bi pankro no na sefo. Wonti wani ana ha nyina hiri. Na achi etimi gata no eyema. Eyema abua fa ba bia nso na nso nto ha. Bridge kaklaka we. We. Kan ko kan mawu. Kan be kwa you say trailer kese. O bere awako.
me nso no de onimi ozo ede na mpaja ma na sha kire aja na mi omoto kakara me do tware koduru se ya no ma je kakara ana so anya business ke oh e basa na me business na sor enti ahanyina nso ni timi ba ha ana sense wota ahanyina mo nya adwuma kababi a wo gina no so no di waduru kase oni ma tonsu kase hola ebe ba be he ofunu no ututu se ede na de nsuo ne to a etimi man eyirisa bridge ni sa so mu ba mu kese e ma ne koto da bi am diska bi ta de si we ya o si ma wo ya yi ko na tie na wa tie gu nche anado no mo sa fatipa no mo ba twi akoton nanka ade no a odi agu se no enso ni hira entimi from mano anado na bo hu tipa baba omo le ko ye obi feeling eti enso ni hira ebufa ba bia ebi be free ra ba to nyina ba na ananchie na ya na omutwetwa mu wa ha na eti ko se accident na no wanfa mo kora nka ndi accident ebesi no odi bonanchie be na ka ya trela kese afa no frisiro omu twemu ha na onya ono mfa ko bonipa panyan so nanchie fo mu nyina kwa for them omawu bullet enti se si an otutu se den na aban be ye fa bridge hu a ebeye yie bridge na se omo ba mu mo okay o isa okay ensu anto ha ensu tokono korana ebinto ha so eba ube hu na se ha nyina aboma abra ensu nto ha tembia omo de skabita ebesima mutima nkoba o se bibina o ayetim ultima nkoba bia no ane se mo ba mu kese okay amatia mana kofom na maye enchan no wall no ozin one bridge ya ye gina so ensuo to a how bebre na edebre mo mepa cho experience be na wanya efa nsu ana no eto ye ibinya na anu de yikra na ensu ato bebre a wo ha unim how a ede abre mo betimi aka ho asem kakra kire mepa cho ye dedi kan mi da se okay de te for nsu ase okay nsu bridge ya da ha se na mni nu kwani nsu no to ana ha dwen ye papa de ente ma ne ha dwen ye ne yes nsu no to eyi fa ha nyina ekokonkrofo fie eyiri ba kwan mu wono mo ache se cars ni bi kwan timi nko na timi aba na pesa kra se nipa kra ya dai enne mu fie se o man no na se mpinifo no so metima hwa ya bibia fa ho a na ede afi aba be choki ntamani timi nya kwan empasi true eyesanso ana emwa o man no na menu aba wonji ndi se mo amuti around ha ya ya nhwe ha bola ya wo ho se bridge na si babi ansuo ya fai akakituwa bi wonji ndi se omo amuti area ha ya na omo de bola agumu sa sisi a bola na agumu se ha ne ba omo wa ha ya mo so na eba wonji ndi se bola no so na akosisa mepacho eye nsuo no na ekofa bola no ede ba ye free se de bia nsuo no free ede ba no ekwan wa yie pa nti eye nsuo no na akwafa bola no de aba amana baba ye ababe choki a enu nti ha adresa no ina de edi kan no ankasa nso no bridge na ankasa ya bridge bi a emwa ebem emwa yes ede emwa like that apontimo ne mwa kase no okay omubemu ba banu mu ni ade eno so mwa ha kase pa okay na ntwie mu ni ade na omu ni nanam ha sai bebi a nipa fa na omu so ni nanam ha bi ha adwene omu ni nam nsuo mu antwe ekwa na omu ba bepem mu ben bridge ni de na minu kura omu hwe na omu nya ni ye mfa ma ye na bola no se ja aban metime nya obi ama na ba bekura ma ye de anka de bo aka na yesi nsuo ne etime dru run about me pa try no kre ba ne sa sai na musi echa nsuo no mo ya de na mfa ha me pa try ba ne sa na ade se yegina ho ba se le kan nsuo ne ja se yegina ho me nsuo ne twetwe okay ansa na ye betimi akwa yakọ
enya saa de ebegyina wo saa ne tam ne nsuo metwetwe bia ne egyina wo no mo saa ntitesi adai ana ha ubetimi aka hwe regional minister onna sisi yesu a ene his excellency John Dramani Mahama ne omo ka bi ewo mu ewo oman yi mu omo ne yesu a ye ni suo eduru omo anim den na betimi aka hwe omo me fa chowadaroma asem kakra metimi aka ene yese ye mpanifuo okay yese omo pa se omo mbra no mmeboa ye na nsuo na eto a ejiri fa bridge no ekopem airport on about Emma ade atorencham eba no yes oyese omo mbra mehwe na ade ne tuntwa na mo bi atwa se omo de beba boa ye a beboa ma atorencham ni nyina tu atwa no omo mbra meboa ye sanse so di yira ekukọ konkrofo fie no so ya ha kase pa ti ese omo mbra meboa ye na bibia tu entwa enfama ye se na be ye so ne ta ebetimi anam ne ntimi kan so ne jani bio entwen se nso ne nte ansana etimi akọ bi a ye ekọ na ensuo na eyiri wa ha me pa cho ade antorenchem bi abremu ana nsuo na yiri ba ne de bi aba from 2002 ana sha start yiri ba ha nyene but impanifo no ma ya omu se machine cross bridge omu timi ade machine bati nsuo bridge mo still na nsuo ne yiri ba your problem pa wa ha ya bridge kase bridge ni so nti nsuo ne ba na abepimo ano pe na ada beti abakwan no okay nti abakwan ma ka anko kamba na ade traffic are aba nti dia ya srampanifo anka do so mo ye boa pa ya bridge na wa ha okay bridge ni sa ko mu buaguma man kase pa ehunu sa kan nsuo ne ba anka enya sa problem because nsuo ne ba pim bridge na no a na afi ada beti afa fie ni na Ndama yenya big problem power for last week Saturday the fan say Saturday twem na oche omi ye wa hanu nsuo ni yiri bama ku kwant mmegina ka se twem ye trader wo bo ho a na di watwem just a trader ni dru ha na wa fra no abo ho na di watwem because wo di agrade wo beko na ka se nketo ani bi so a no so a we nkom a we mba no mu nyina aka kwan wuma bi se nyame nko a nka nso ne twe ne kan na ne ba so titimu kan nso ne twe ne kan ye ne saka che ma me so on bla na ti wa asoda ne mo on fa ne to hye ha na den to hye na amanfo e de e besine de ka ka se ne besine kosa nti ha no mu de mommy wallahi say wo problem power ha pa se benifo ne hwa ye bibia boa ya nka eso nka ya ho beto last week say sister yiri family working dia the kakra pressure was hard working dia no because na obi ka si ho o say me to the best filling station ho okay anya say so be yira faka no ama no so be say ka wo fra amaye ye two cars ni be si ho no ma wie na me wo me ho a no an say so di ka me ko nti we dey asramu amumu aye ye hia mu papa wa nti ni say me pacho ye ba ye hu se excavator esi emu a omuti enete na oba efa han so excavator ye se be si wo be 4 days a hu se enete ne pe no mate but uche akwan mu ba bridge ne han so a wo munye ho hwe ba ho no na problem ne so wo ho na bola na efri hihi ni nyina mo aba be choki wo undi ndi se omo nete no mo ba bete ninya ba wadawuma na tie na excavator we si wo de opa jira ndi be 1 hour wo nse sa aka ka se ndi no tuba be ruwa no ma se nete no bu mimi hu ni se business no mo ye okay enya aduma bia no mo he sister ko he tira se o ma bie kwan mu ama nsuo no be bia o se mfa nyina o ma lokuna ama nsuo ni fa ba bi kipu abi enti ehu ayiri na o ma share that excavator base o mo excavator ni be si an muti SR ko si an after last week ni e wu se dai sai ka sakase no ana o mo lodu o mo nete na na de ko we de to ba no abefa ko we de na nya business am nya ba mo ye etuna nti mo bua ye no mo bua ye o se mo ku bridge ni bi gu because aha ni nyina de enti am bi se asa no bridge na se ho na e wo se nsuo ni ahoden timi mfa ho na enko no atwe nwula ni nyina abesi ho ba mi ho ababi anwula ni no e ho na excavator ni sia
omutu net very good na mi ya baba wo say adwuma hunu na omo ye nti se mo omo adwuma bi e kwa o se nko mo ha kra na hi omo si wo because ahanu na nso ni free say neba na ha na wo ti na chese obapa aha wo tie nso ni ba bi a free ba na o se be pim no ba ti ho e na akogye ba bi a na ti ho na wo ti gusuro na kasa be fa ko na no wo boya na say wo business ana nti Kwame yantinsim na enkomo no edoso ewa aha ana video no so you be post to platform no so betimi akohwe especially ambassador moti interviews here but near the build the point say ohwe said eniema esitie wo airport runabout ha say na entwa yi eno na yepese ye mpanimfo eti asesa na yetumi ebetu ho anamo na omutimi ebe bibi ede efa ho na se wohwe nsema mpanimfo yi chirechiremu abra ye kopie mu wo honom na tese otumi se problem a ewo ho dadadada enye ne meka se sa bridge kro ya ye kan ho asemi bridge no se wo free kro from ba usane aka akra mu odru Jofa hotel honom no Jofa restaurant honom no ewo honom a washing baby wo mu ho ba kon so wo free de chem so ba eno so otra hono ye den Kwame obezo o ye den frozen bulldog ana say Eva red bob red bob won unim din no akwa we ni chele enti red bob honom no otra honom a mo so ehya no so mde ho nyina na ye filling station enti da bia no cars ho mo horo cars de egu gatanim na nsuo yiri etobia na ana honom ayiri na eyiri a beebi ono so fire runabout ya ya nso ye bo ho ban enti no obehwa obeba ni abe painti ase red and white runabout no abe painti red and white menim se NGOs KMA for nso ye tese ankra bo momoden ene aban ni nyina aka aboma obi ehwe se ebedi hani meka se mekura medi ko bi achi ma eba ha me ye bedodo ha painti ho nyina nso kama enso no Kwame obekọ besan aba no na unhu de be na ho nyina asan ase na tamfu bese na ni nyina asan ase enu nti ana da bia no bedwene ho a obeka se TNT na ha sei nipa mfa ho enso ubehu se ye beba be na ho nyuma ye tan todofo Kumasi airport ana se Prempeh the first international airport the runabout ni ana ye ka se mpanifo hwe bibi no monka mfa ho na empo no se mo se billboards because billboards no ye di hu nkomo se discama KM for pa omunye ska wom papa omunye ska pa se no de se enye se yetete aye ka na ye de no omunye ska wom nim se software na de isi watch Helena minim dia kan ho de the can be about the BS wo Helena no nye sofo obituary owu ya che the BS wo owu ya che enso ne billboard ni si honom up to now onya 78 years enti me sure say billboard ni be di sa amfie no ho esi wa che enti eno na ye ka se eno ma bisa no nka ye wie ayie na ewo so mba beyi ena last na me bo mu se ye bo pino mu no se foforo ma ya obetuka e de abaha na wabeforo na wayi na wasan akọ debi omo pe contract foforo nti ene obi ba na so pe airport runabout ho a omo nim se we di ewu nti mba ya be direction a obetre no omo de osi ho no ma na esi etufuro na etufuro ti bebre ho no ma omo wu ba je se omo pese ho be yehwe nti na advertising companies no omo jejai esi honom but enen koma ye di no ye hwe no from different angles was see runabout wa yenim se ye promise ye interchange Kwame agro MPP aban so wo ye bukata pa o menda da
enra onu se enra ye eyi airport no ye pon airport dwumadie no anadwo no opanyin bi frɛ me se ɔtena se dwene me no onte ase eyi obi abetena so 8 years kra wanye eyi ɔwampanyin dɔmɔ ne mama ba na no ya ye so ɔmra me de onye hwe ana mekyerɛ ne sɛ ɔwampanyin nanado dankwa akufo ado a watwam ɔno wanye nti na yɛtoma a ɛyɛ mahama enti mahama aba ne de ɛyɛ ɔmampanyin John Dramani mahama aba ne de ne ɛwɔ hɔ bia yɛnyɛ yi bia ɛwɔ so ɔyɛ na afamu de ɔyɛ na afamu de because yɛ meja no ɛyɛ John Dramani mahama because nana dankwa akufo ado no airport run about ne prempeh the first enye ne dia oman ne dia nti wa obeyi uti bia sa wo na wo ye oman panyin a wo di anim ne dia se enne kra na aba ya wo se ye digya no so awo because uhu ni nyina na aso ba betimi aye nti aya se nye partisan politics a anka ehun hia se obi kura be castel se na se oba na anu ye de na peso ye na che se opeso kire se yi wa ba na onu ankasa aba ne ba ana oba ne ope no akọ da bi wa ma ne ba o se empo no wo wanto ama na wonya be president de oye nyina ye president odimre bia ba e affect ye nyina ye nka se manto ama no nti no ana oba ye nche policies ne mra bi ode ababa bebrebe nyina na affect obi a ye nyina yetim ye papa ye benefit enya ye nyina ye be sofa enti no se ye ko project bi una ye ka ho asem ne ye bo omampanyin John Dramani Mamadin a eni kwa so obi a enya issues wo ho se obi abetena so 8 years ye ntimi anka ama na anye okọ oba ya oba sen they say 5 months mu na we kwa me ye ko 6 months ewo honom no obi a be di adanse se na eye Prempeh the First International Airport bia na ye nan yintinti a wo ana na ye nkomodie nyina ye the completion of the airport etino se change of government ba said ye na ye ne dada na sa pepepe ene egusu ayeye to remind mpanyimfo se omo sakra no but ohwe airport roundabout onom na baby a why waterlog bia no you issue o road ho se wa monitor ni ya baby a why waterlog bia krumia you issue efa akwan ho omo ba beye e besa tutu omo besa ba beye e besa tutu biem esanse se de esi ye no now ye hunu se enye saa no mo ye no and ye were clear example enche bia anamon papa mpanyimfo tu e wo ho no enti enei saa problem we saa flood na hodo a e fa ka afa nipa enei ye nti biem he fa asem na meka eye atafoa owabe na omo face the same problem ensio to bia baby nipa no bia waka asuja se bia obesini ko girlfriend wonu na afi na abesina kofia ayi se o sa akoda hono na ne papa ne maami e straight dia ayi se open mata adehye na no pa de atwam because obeka asuja o wa before no efesi sa de na atse ye hunu se sa bridge na wo no e ya caked ene ye modern bridge a uya emfa flooding maybe enti sa bridge na wo na ebubu se eso ena omoma meeting that is not the solution and if free baby that is not the solution is
the bridge is archaic. They need new one. The Gargantuan bridge and omuhia ho. Enye covered bridge. Enti say yakofa excavator edi to galamsey nyina. Ade ba ho betim kura ebesa flawde. Enye say ye ti nsuo nim akogu left and right ama hwaye deja no ene be sizi flooding. Ye ti nsuo nim mpo ama hwaye deja no ene de flooding ne bakese no. De ohun enya no nenya. De the screen you see here ehun hia baako. If you are not well informed and ehun ni say was yeti eye bridge nim. It is not the solution. We mu nyina bi hu yehu nyina. It will continue say ye betim 100 million times krana. It will still be like this and nothing will change. The solution to the problem and they say they need new bridge. Ye bi watafo ahe. Ebi no mu hia wa. Enti ye ka champanyfo say eno omo ti ase a bridge na honom no a caked a covered a twam covered bridge a twam wo Ghana ha enti baabi bia bi obi ade suffer this and say ni koswa e na kosai a roundabout wo e ma honom atutututu no and nei time a obedi adanse say owa bi honom no and nei omukwan is the one of the best road they wo Kumasi. Yeah. Na omune what the poorest road potholes akese na honum na ho enei aye modern bridge ma omo they have the best road. It's about solution not about say yanko drenching drenching 100 million times still na obe flooding. Two said ye see echechere ya man no chama matena se ehun say when nature on untimi enchiti no enti nature na ankasa say na waye no ho oma the correct landscaper at the end no oma ho slopey asem we are making ayamiami observation amaye na making say obia so observe obo say enye ntro na mitwa nature no say the onu asi aye na ade ne say oma landscape kama at the end no oma ho slopey baby ho slopey bia nsuo ho so say meboa hwe say ekwan bia wo say slopey akodown bia be kwa akodu say nsuo wa down eti clear example ne say ufi grow from kofa di chem so a answer na be dru airport one about anu ye sloping obi kan chem say meboa say nsuo na wa sana nature ne enti sa bia no sloping ho baby ho slopey ho no me say valley ye nsi dan ho sana nature na no se be ya ensuo ni nyina to free sro no ne slopey a e baba ase ho no na ho no space kese na ensuo na nya baby afa eni kwansi esi dan ho untimi enchiti nature we a wisdom keke but oba be si dan ho no ama wa flood na wa kwose nad mofo meboa ba baby a wasi udan na wose nke chew omo masisi dan o those places na wasi edu wa chew omo say mo person mo commit suicide. I understand sometimes meaning the way is doing as a before and some conversation me person me raise bi cause time adwumre bi no na say ya time it's no na I have to stop but what critically sometimes the way is here no man very apparent yen si dan wo and in the name of when si dan a wa mo brenti asase fu bi an obi ato no si dan ho at the end of the day no na wa akoflade no sa akofre nadmo sa aban amwa no aya mo mien ka no kra nkere yo asanta ni njai no maybe me do some places on my basa o man si dan wa flade bia na maka cho say you right. That is the best thing. You deserve it. I'm not preaching saying so for be chairman. Far from that.
Me baby amete se nsuo fa me a ebe me ya pa. Se bia nka me pon show be kofi ne nsuo afa efie wo nyina chaman. Camera be we be my saddest day kra. But as I say you adwene ho say okay, se nsuo fa obi na nya dia, baby anipa na si ni dan na right place ana. Ya adwene sa. Aha baby e dan sisi nyina nya. Says as a dan bi free one ma, there will be no more flooding. There will be no more because you see that sana nature na ye no. Ba oba be feel amene the landscape no baby a nature na ye kama ne be pa. You are lying to yourself. Ensuo ni sa se eto a e be expose you. Oh, ade. 81. Also mo dan wo on baby a eye de oti anwan wo no. Wo hwe wanim tintin so kakra bi a baby excavator no na. Chama wanim tintin so kakra bi na. On se dan sisi o. Sa dan na wo ni nyina enya eni kwanse nkisi na wo. Ahonu nyini kwanse nkisi na wo. O se won me spacious. So won me spacious a baby am flooded da. Sa ha baby a edan ni si. Eni kwanse dan si wo. Excavator ni straight na dey na esi dan wo. A landscape na shape on this say ensuo ni to free soro no ma ahanum ne ba be lande. Ba for so esi dan be bo aban so bo. Wo for so abesi dan be bo aban so bo. Na obesi dan no kwa ka tra aban say ni kosi mi dan na sinsuo mo enti e be fa me abebo ame. Jawan, I think say no mabu I say spelling black and white e kira adofo no mo ti ase. E no mabu on ma you only need intelligence. And yes, massage issue be city planners, city engineers, and no more can be womb, so much it's from money. Sa dynasty on you think you could be na to. Na say abambe baby papa mama baby papa mom. Say ye pese stop e flood na ye di e wo so onya ye dri dan ni guna di aban baby amom. Fine, I'm going to see room. It won't mean I say, a just like that. I buy baby papa mom. Now, I dine a woo yankee dreaming in a goo. Tamare, so besha, and tell you, as I said, and tell you as my making. Tama and tell you. Nancy say, I need new fladino. Obi pong can't tell. Nancy say, I need new fladin. Me hanum, I'm man, your woman. Now I not dine be Hanyan, I bet no one probably at the time from chaka. Ya quite a portrait about her. I have a free land, not then be NCCO. Nantis, and say, Obi attend the terms of our mechanisms and meboa. What's now grow from what's now wabo mechanisms. I not then be NCCO. Nipa about on first. I know man, probably any bar on a King's International School. Mr. Frempong. Ano ba agi both side on na hanum nyina ye nwura ateche ne afro obi onimpa o meka nchem se mebo anu nyina na dan so e dan we ni so wasin be e wo nya ne ni wo ne ye nim flooding bia e so to anato afi de ne bai ma be sisi adan si ono ana mpesa mo committee suicide mu wi amose nadmo aban me ni abanya kama ba be ka cho mo se mo pese mo committee suicide mo pese mo munti kra me chi makogu na ahemfo no moton sa asene mo ne. yes said American say nipa bi oton ade ne ma wo no a nsu to ba ku mienu na won se mo ane de So sika ontimi nkwaji o e bia obeton no dry season ana nso ne ba wa bitiu so no one look sharp wa mana bitiu enye nya bitiu wa biti chairman so wanya hard na boys na ewo PZ animo no tama e bitiu he papa bi ameka se mi chiro papa bi ana wa school awie onya adwuma ana oye na adwe se opese onya sika
na sika no or pay fi omo mani bre ade ho obi wa nani bre ade enti e na obi e clinic ana o se clinic wi se oba na esan yare a eye me example 2000 na se oba na se oyare ne yantimi ansa a ye be ma 10000 so ati ase e wo se etimi sa yare ne ma wo ye sama wa betua 2000 amaye but yantimi ansa yare na ye be ma 10000 no atwra ball kakraka hospitals bibrio papa mu nim so engineer ana odi sa de wi abebo no ana lawyer mua say ade a papa ye de me test no me kwa ko gene 10000 na okọ no so panyi na nse kura say ya me nya test o ase me didi a me nhye dante me so nim say test de ontimi nsa na ko no agene 10000 no to e no so oh madam nurse on box 20 Ibra papa say o didi a onya test enti ma me momodian na me ma ni test ana oyi e to abi bae na ohwie kakra gu na say je sa de we no efiri na ku obenya test to nom ya no na sa adi ja say kerosene ana so what is say kerosene o ene wanya test so ma me so ka so wa adwene so to what me hu say e kerosene dia me nua wanya I know crazy. ana Yeah, so 2000 no papa no ko na ni tiri mu ntene no say na me lawyer ni pa na akwedi na adwen bi timi sa no agmetimi di mra adwen no ene emesa nso akọ this time around no say metimi enya me 2000 back ana osa call back so panyi ampa afi de test na ba na akwa ese tisi ano made kai me nshada kai no made maye basa madwuma misua nyina me obia ya me kai no so you box 15 bra what I drove your box number. be a specialist ena okoyi box 15 by it only box 15 etwa na obi esu a no say na so we dey said the last time kerosene na me dey ma no o dey ma me no we dey say kerosene na and o say waka ya dey and I say check tweet I say check tweet because you can say waka ya dey and I say check tweet because there's no way Ready. no say opanyin ni kwai wonder no say lawyer panyin ma practice law pa akwai di na GPT me say waje me 4000 Debbie me ntia mesa akọ chama me kire obi na ni brade e no san akọ obi so opanyin masa ba so na me ho dodo me na me ho so ya ade ntia ji so boa me now I say me ntimi me hu ade ye mani so we dey opanyin serious many so ya me star bi pa no lawyer ma study well we say me 10000 ya na apese ojibi me 10000 ya o de anya hwe se o so hunu ade a we dey wa we ne bet enti ene age 10000 ana papa ne share da man 3000 to this one is must na say ska dia ma me dey me nya sure say be do 10000 o say dey hunu ade ene hunu ade enti o say mum sa ma me 2000 o fro no ne adi ni 6000 Any brady erodo. wani brade tama wani brade sanity enti omo na omo hihye woni nyina no eya ni bra na mo de hye ho ba bia wuti wa onim se ho nye otwa landscape no so onu na nsuo sane ba chinchin a onum na apese osi dan tama na se nsuo ebefa wa o se ya aban enti no me de make afa ahane se airport run about de ye nyina tama ye ni de akiri entama enya me no nko a o airport ha ohun sensem tama enya me no nko a ne ani abrew Dabi. ni abre no the entire country ni nyina
eti ebesere mpanyimfo se bridge ne de first etwam chairman bridge ne de ancient bridge ene sa bridge we ye fence nsuo bisi ano so chairman obeka owade onom no space no say say ya Yeah. nsuo net also man timi anya atre some be modern one Yeah, more than so one. they need and aside that omo masisi sidan wo nsuo no ho no nyina no so no eni kwan so mu sidan yentu om nyina solution na All right. I think it's very important. Na enokre ha adwen bebre. Mame nto aso free airport runabout no so. Kwame, airport runabout no dey make sense so biem say ye hia a modern runabout. Ye hia baby a obi aduru ho a obon se waduru bia bi. Sa ade esi o kakraka te se yi chiniye o sedin o. Eno no enka hwe. Ewo se omutimi ye no musiesie ha se neat. Iko hwe unya cross eye runabout na o de wanim ra airport ho a oba akoto another mini runabout we say I mean entwanchere ahwefo we runabout we another mini runabout wa ofiri ho a na wo ko airport ho no na ohwe kwan a efiri airport ho ana ofiri runabout wo de ko airport ho a say na ho sitie nti nke wo say hoho aba na wa besi afiri plane mu na wo nam ha we etimi de ne carry na de ne kopie runabout ne so na emache ne kakra so komenhia emache ne kakra ko nanim ansa na bia wo ho se sa black and white wa film ana se so ko swam runabout oko Anwuraga junction emu ba bia okobu okrum kra na at least wo ho se o afa dem a free airport area mu honom na se de enoma sitese no onya trasa mini runabout ya asamato impression bia obehu bia ya wrong impression ana ye create enyefe a negative impression na obu a obanyina wate se garden city ana say nti wo say yetimi print bibi to madwenem nipa ne belande aka se wow they say we ukosi kotoka obi anka interest akra fa wate ate nyina obu a kotoka ntia na say nipa do na ni makra obu a ofiri baby ofiri oba obelande a airport kotoka honom na opia card ne nam krom ko honom airport residential honom na ne nam ho so no aka na befa na de ne fa honom ebi omu bakumase de ne fa ho na de na kofa tetakwashiro na about honom onyina aye kama ne nam interchange ne so saa na de na befa N1 ne so de ne nam so a na be pi ma chimota onyina aye kama na de na besen ko but anka airport eben la pa labadi asase so na airport wo na nka yemfa ni ko airport labadi inside on ko mu ambetija o me say yes la sanity enti no o ma polish wo na aka so be fa 37 on so a ye ho neat wo di sane be fa airwork sports stadium wo no ma wo sane ase honom de kofa bema campo nyina mo ye onim kama kofa trefe honum nyina o ma ye ho neat ansa na wakosi Tema road ne so na fa tashi nungu akwan ne so honum no enti wu nyu se wa be so wo ko akire sa na akra ma design no da bia obepie free airport ho a odu wani be kire so ka so fa dwawulu kwan ne so a ubepie free dwawulu apie kura unka se wo be fa ko pie mu ni ma ho ba bi kura na ansa na obetie sika nda ho abe pie ma ba circle na na wa fa ba bia to se ya ye ho neat but Kumasi airport ni o de chembe bia be fa pie chembe bia be fa pie be bia ni ho be fa pie be bia be fa pie a ne runabout ya be ba be sisu onya sisu se koron o ko he ana se wo ba ha o fa bu okrom kwan so a me na mini Anwuraga junction kwan so minsu mini o fa de chem so kwan so a onu so ni
enti mfa na abefa saa kwan a me bebo obosu nyina so nya mfutu kwan o eya kwan a yagusu asphalt na nsenye correct nko a enso because of say runabout no yenye ho kama ya extend ne kakra ko bomu de ato aso akonti no ubefa potopoto ni ma asa na akopie mu o traffic light potopoto ni ma asa na akopie mu o eye anwaga junction ho so nti kwame ha adwen ewo se mpanifo Yes. etimisiesia me de enye o man panjo do man mama o mehye ye boso obeye interchange amaye enti no untime ntwe ne twan but at least owo asudie se wo so osiesie ha kama owo se osiesie airport wonom ema ahoho ba eye region ha dodo na ha no mbefa hoho bi obebebia ha no befa nti obu an first time obenya sa first impression a owo Accra owo akwantom nya na adwene se Accra Kumasi sa na da adwene nim Accra Kumasi afi asa Kumasi ni se nipa na nko nante mia bia enim se ho de omutisi wa ambo se yes development apiem wo no ma na chese no ani nti ne kwame ha adwen especially ekwan na ekopiem manhia no ewo so mo mani ko na omohwe na runabout we die kosi prat be se adabraka kwame enye I was impanifo enche abusua mesaw baby bia wo bia ma yente wonka through a WhatsApp line na the screen as we your voice note the ba ye bebo amado phone so ehunu wadwenkyere ana acho to live chat on so e be kinkan di amount sukuna minti den vida skuna okay only say you na wadi abraham Joseph Sapon was want me as a nsunin sase the poison a gum still mudi nechi blala yati nana yaw enso say we are not talking about want to me here but we are not talking about him to me but papa ne nemo unum say still na your man bill samete se ya beli no ye belly ne na wa na kuya ana omo sa ache no mate se ba omi asa akọ beli no ba omia entimi am belly no amfa ba omia kwa de abeto abontin say surety is not open ano ohye no onye sure say krumi a obi benya adomo peden omo million 50 cents 50 million dollars and Ghana cedis 50 million Ghana cedis okay 50 million Ghana cedis and omo pe surety ombenya aden kwame omo osika ken Japan kra betimi ayi no pacho ene Friday ken Japan kra betimi ayi no but on say one no beef bi a e wo hodada beef no enwu sa politics it won't to me e wo ma yenya 50 million enfanye surety enkoyi no se nke hu ana me ka cho se enye ayi bia omo so mo asuma fidie wa be yuti bia on be hu se ye be hwe osike munya sika no enti na ma obi ate but kwame asa ye nkrofo de em nwa pa ye nkrofo de o na o ma ye omo de na da omo nya Ghana for o ma ye omo de omo nya Ghana for na Ghana for mo sorry happy before so sorry Adamu ayo omo de omo nya Ghana for ye to aba no wa wi ni e de be biem bue kwame me chese Adamu nya Ghana for Mama Ghana for Masa happy before Masa chama untu mi na wonya ne sa no
Nyano. Oh, Asam wo na wo kan na make bi. chama won't me. Oh, Ashanti original friends chairman MPP for chairman kese fa na ordinary dia ogro no. me fa ni ni agro. Na me kire say. Omo eyo mo de no. Omo nya Ghana fo ana. O me Ghana for. MPP for sorry. Bue. Say ye bi mu de. Ba kwa me. But all the same method on Chromia, you play dirty politics. I say, I hear bedroom review on. You know, man for Momonia politics, no. Because, say, while buying crown and a better coffee and the mafia, a do better or proper position. The Bemo will say, only to me beam. Be sure, say, and yet politics are. Chairman, untumi di no call for the man. And nay baby or den go now. Now only mama for a galamsey ukromia. Na se anka sanso anka sika wanyan nko nyan sa. Ah well, ubetimi make his statement because politicians and because Matis say contract be akodi no wa omo say ankoso na side that no wa train na shima ko didi. On say galamsey on fe yedi. We did bia na nsem fata say that was allegation ebebe babontin but all the same ade no mo tena asia mo maban fi so asa na ntansa we nyina mo de bon Na se aban na ewo so no ona na control nti o mbedan e de ntanse bia bo no ene kiro o man na yetim kwa me sa na tie eno de wo se wo tie ase sa se o man na yetim no bibia ye politics enti se ma aban aba sa na tie wo fom ho Uni so mo kom public toilet ho e wo fom ho yesi age amanfo nya asem public toilet ene borehole ne nasifo no ya even first cry na tobu to yi obekọ ne yi obi asi abonten a obi a oye adwuma ho no ma ontimi kura nante o yi na to atwene ba bi kura all because of say obi party aba enti no na aba enti kwa me sanete sanete na sasa no mo de be Captain Smart Oko to mu beli na abonte ho ana esa do ano. Say that in the baye who case is those one after the other. And he say be pen na ye kan ye wie pen case nti ye jaw so atias. O ko na eraser no ye kan. Monsa anam. Yeah. Ame arrow. Ba me de afutu a me de baba ne say information ba bonten ne say if you say achi wuntumi nyina woni dida. Adentia. O se on the details o mbija no. Ne eno de menim ba bi amra ne kire se obekire koma yenya no. Se bia Di gompe bibi Kwame ebeboa no. Ebia no pese owu because omo ko honom ko jaja ni mo na menko nya sese no me se Ghana fo ye ni ate e wa abato o de nipa dodo ko ho ene enkane na me se nka by this time ko ma jana long time sese Ghana fo ye hunu amamuo ni abato ni se the politicians omutrimo odin enti no tamana o disika ne party wo so bi bie no aye ka kiro mo muti se ya wa ban ni so a ye do sa wo no wan na emegina ni mo wan na emesu Ghana fo be na no wo su frɛ wo mu no obi ama wo because sika na wo di a gold na wo yi kire no ama obi a bi na Ghana fo bre kohwe ayi kwan so me da sa kwan na wantimi amu ama ya anye no kurenti na me chama me ne enkola ko no sa Lake Road na wantimi anyina ni tumi na owo so a na chese chama wontumi chama wantimi anye Lake Road o so ofiri kontena se no ofiri eno kwa na eme ya no
ɛna medwene ho amenti ase ɛno to na ɔno ne regional minister me no mo nye ayi fine sa because mo ankasa yes charity begins at home mo amu fie kwan mo antimi anye anka yemfa bibia nto nkyɛn yenka sɛ we de mu firi ha nti na mo aye kwan sɛ yenka ne saa na te bibia kɔ protocol wom Honorable Asenso Boachinya road minister hedo de your Bantama constituency ohun se ho no ofiri obesiesie ho nyina na no na maame bi nsu wo eyi nhia so constituency ana bekwa run about to Santase run about kwa na enye na odi Asenso Boachi ho ya opa onya road minister na osan kode be ye ni nyina na mse maame odi ne ho ya enye ye ono wasiesie ni die mu nyina eyi nsu nya ne de amoakwata nsu nya ne de okosiesie ni die mu nyina enti sa na obi eye no enti sa unya bia na wo lobby na ebeye ya no wa lobby enti chairman no anka ni kromufo kura betimi abo aboso omu nyina befa ka aba abesena kohonom enso we omu baase mbaase omu de ka akosi se nkrofom fromra honom kura no obi anko tina wo so mankasa konom betena fom wo Yes, me say afenyo markings money other group of people no motivate form. enti no kwame case ni de bibia wo. This was the latest on the cat maternity blog. Kingsley from Tamale. Ya de ho ensembe brewa opanyi Kingsley. Eso ewo honom anu ye Ekov TV Ghana Sika review and the airport runabout. Ne flooding ho sensem send a bridge ho amount for air complaining ho komotwetwe ene na anwumre ye de ba ebesom ewo dwumadie so chama minim say voice note ba ko mienu bi ewo ha yes ye be play voice note ba ko pe for eye ye be play voice note ba ko pe me ba kwame ansan de ya me delay kakra fa chame ye play voice note ba ko pe na okay ai mama all right it you know remo kakra nto wi a economy de se ani na eye voice note adofo de ba ebre no ekoyi pa na yetimetie ba ko bi ni yetime asore eye nkunya so na sade medi kan no ye create awareness e okrumi ase abribi abo si atena se a ye dwumadi we bia no se woto wasodin na otini ya obon se bibi ba ko mienu bia enkoyi e na yetena se na ye badwendwene ho ama mpanyimfo so ani eba ho na omutimi ekoye edifiri onum yenso yekota yede boa eno no dwumadi wi asebo ye pa. Hello, Chairman. Ani Mario, Chiama Anadri. How they go 11. Chiama pa, say Radia, don't say the home, say Mohoya pa. And then so, a coswa, the Asidama Radi. Say, what here and so now, and then so, you may dear Moodin so abasso. Now, make a Sanche Bibre. Said ye, been soon no Ejirifa airport ho runabout no so near dear. Eba social media enyina yehu bi said ye etie na kakra meka ne said ye na Mary Okano wo hwe beebi a o masisi adai eni ensuo ya kire say ade a ha dwen pa ha on say edai anacha ma Mary ekire esi nsuo mo pe enti bede ne nsuo ni to a ebetimi anya kwaya kọ beebi esese ekọ enti de be ya ne say ebe yiri afa ekwanim na asay enoma nti no esese wo mohwe eho asem kapa na di enipa ebebre won kese pa ne onwo a wo ton nsase no ema wo mo sisi adan no wo ho no oho enipa disikechi ni mo no enipa disikechi ebi ko don fa ho se asase a me ton ama enipa esinsuom enso sika ni nti na oye
enye enti no yesre se saade na se so mo hwe ni yie nsa sisi nso mu a wo mo ton no chairman we 67 na make samre na miswa na yeti krofrom ofori krofrom ye frɛ baabi adisem me kyerɛ wa adisem se bia wo behunu ho a on se krofrom baabi a obi abesi ayi bi wo ho no ye se frɛ ho S5 o se bibisa ɛhɔ area no na ho nyinaa ye nsuo enti between Ashtown and Krofrom entem ho no ɛhɔ na na yɛte na ho nyinaa ye nsuo ahwedie ti no ma ye bridge na ato so nti ye cross free Krofrom ne yɛkɔ ɛne yɛde kɔ Ashtown na me tu kwai anasa na mokuma se kra na sa area ho na me ntan kɔ ho na me di tu kwai me free akwanto me kɔ he na me se o efia ne yɛtimu wɔ Krofrom me pese me kɔ na me kɔhwɛ wo mo ho no se bia samra ne ho no binom da so mpanimfo no na nkra ne no di agro bi da so ha na chairman bitu aya me nwanwa se bebia na eye ensuo no nyina o atwe anyo se di eguso sisi adai bebia S5 ni CDC ho nyina na ye ensuo wudi sani free Ashtown di abai ni e frɛ ho adisem ho nyina na ye ensuo yesi nsuo no ekwaye no enti no saade no de hadwen pa eno na amensu yiri bebrebe aba no enti no eno de sese mpanimfo hwe ho asem ka na fe chairman airport runabout hadwen se de chairman o kakra se unuma kra yi pa se de o masisi akra na hwe Kumasi airport yi runabout tan ekwaye menhia tan de ekwa boabo tan de ekwa Krofrom tan Bukrom estate tan chese ekwa basa bibi pe bia de ewo ho na medie kakra meka ne se ye na prekupe otumfo mesre no yese mpanimfo yi ba menti ekra Matie Free Kofu former president Kofu Anum Matie Free current president Mahama Anum omu nyina no omu woso no a ye friend say ahokyere ba ombesire otumfo no ko IMF do akwaje busia no de abre wo mu na omu de asiesie wo man no enso sa busia no okwaje de ma wo mu a wo mu fa bi mesiesie Kumasi no omu de ko wo mu hie sika no maba otumfo ho no akwaje no de ama wo mu no omu de akosiesie nkra ni se me ne de kekeka ho no omu atwa Kumasi agya enti engosi da ba se ye na begye busia ma wo mu no omu atwa agya da bia enti de besire ye nana eni se eni obegye ama wo mu de ada ni ye nkwaji ni mfa mesiesie asanteman de bia ni kan se emere du because hwe obi obebe bia no me se chama mo de mote ho amoka mo ani abiri won se wo ka wo se papa bi frɛ wo se me se airport wo munya krom bebu agu me na me ka kyerɛ chama me nim de meka me se airport no munya krom bebu agu esi asante esi Kumasi na yo mo buvu kura se sa airport ni si hwa ye sa betra ho ka ho asem me se omunya bebu airport na agu omunya bebu airport na agu so me nim de meka chama Kumasi mpuntu enyo omayi o hwe airport pa omuye dada hwe de esisu konkon ho ni esa be ka airport runabout ase emfa wo mo ho kete emfa mo o mo na mesiesie Kumasi maye enso sa ayi gata yi a enso ye da ho yi a eyiri fa airport akra ko maye dada ko mesiesie ha dada enka samro mo airport no enka bible sisi wo nyin ko matutu ye ho kama enso hwempanimfo akese titire besiri ko benhia enso hwekwaye free airport runabout ko menhia obaka se enko beebi a ehodi musa no it would yesre be de bia meka se ye na otumfuo ye ya na 1935 ye de ho kokbo Ghana okay si ye nti ye ho a ye ne ye ho emfiri Ghana ho na ye anye gie tax ni emfa ntuatua ye mfa ensiesie ye man asanteman se nya sa pa dia de ni to NDC ni MPP so a ye forget it bibia ni ho be ya because Kumasi ye wo hoi asante ya de asiesie Kumasi yo abada be ni si ho no mu a wo betimi di ni se sinebu se me na masiesie ti se de akra o maye nothing
ya ne esisi ya dai esiesie aba ne nya hwe ma asanteman enso ye kokoo tete ye kokoo ye nananom breye ene ye di hwe ebinom ene ye nananom breye ye timba ye gold ene ye di esiesie enkran nanso ye baabi ye nya firi no de honom de ye mpese ye beye hwe wo it we de yesre ye ka nyina no chama me de mesre me na no otumfuo so onfa ne nan ensi fom na se die Kumasi kon ye ka enye ye ni ye ho wodi e wogana mu ye ni ye ho ye nyi ye tax mu otumfuo no fansiesie asantema eman mo pebosi anoma ba no akwaje amama na mo de kọ na mo atwa ye ja etu odi mesere se na nabekwa akwaje bosi ama na so mo di betwa ye ja se dia homete enti no kakra me de meka eno no se asanteman ye ne ye ho ne ntue tax mu otumfuo no fansiesie asantema aman na wo mu aka ne de Kumasi kuronkuro da ho na yo mabufu kurase Kumasi ana asanteman ewo ho no mo enti kakra meka no Chama me da wase. Yeah, Kwame, Ntino, I think say you bet me abo no. Yes. Enti no ye beda obi bia ase na dwumade se de na ye ka no panyimfo momoden na se de no mekoso eye Prempeh the first airport runabout no onkoye nsakrai kakra ho na flood na hodo ayekoso ho gina so makwan no enche na ase ni nyina no intimi imfiri ho no ano ehun komo na nanwumre bedi ye ote champion chairman ka asizu ase de bia meka no cheche nsemu ama nya ho nte ase frame so Kwame Mario bedi dwumadi mu chiam ye de besia nya de obi bia ase bye bye. Yes, Simon Mwakwa Basronko di pa Cove TV Ghana so. Wo Cove TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenjumedi etitiri pa ne se. Ye beboa ama mpuntu nyuma akwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene suko kucha mpuntu nyuma ahodo a. Ye koso wo Ghana ha baby a. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni aikeka ho nyina. Ye ni ye ntim nwanwaso wo kohoko kucha se ne dwumedi ni sifa ko. Na afein so akwan ne miai odo a atete apansam so no ye kotwa se ne ebe ya ebetwe aban no agenesi so na wakwakoye wonom ewo ho ne nso mwa dwumedie foforo a ye san di no wo Cove TV Ghana so ne se ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi adi yi atu mpon wa abrabo na watumi akyerkyere ye nkwampa hodo a ye nso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business ase enti mema wo rain fi se wo be subscribe to ye YouTube channel ye Cove TV Ghana na we mi notification bell ne so se ne ebe ya wo mmesi